Hakiran san yalap election MLA nadu uswa usnam arajar khatpra tat hadu uswa usnam arajar arpulai kiseng san hima nadu ki kertong ke biakon election ki pensngau baka jingdon kamban kentiu kerdan no ekamaus ram Community and Rural Development CNR di Shaka Civil Subdivision Hendrai hadu mentahi kadang sakut hasun kumta ban penbore ka sarkar jilla bakan penulong no ekini jingdawa lightly ki jilli trai kam ki baha baka Khasi Students Union Southwest Khasi Hills District kila rai ban penlong da ka jingaki da ka basong kalan mongor ha ka shpotrik nailar arja arpusau hamausen ram Nakaliang kinoilam ke KSU South Semper Circle, Balat Border Area Circle, bat ka Lauba Border Area Circle. Habakran si kilat pathai kubor ka laipau tarik unaitung arja arpusau kila ong. Bakani ke jingdawa kadai ke bala slembha bat ka Mausen Ram CNR di blok kadai ke bala rimha kata nadu usnam khat khandai spa andru puar. Kat bat kilai tli ki circles ki bahap apo joka Mausen Ram CNR di blok kata ke KSU South Semper Circle, ke KSU Lauba Border Area Circle, bat ka KSU Balat Border Area Circle. Kepenong ini banginwan hone dei hadin habai dei bat isu baga jingdawa ban ketiu kerdan no ya ka Mausen Ram CNR di blok Shaka Civil Subdivision. Kepenong ini ba inwan hone kalong ba nadu mensum snam ilabu ka appointment yo chief minister bat hadin hadu hadin ba ladep kan election MP ru labu biang ya ka appointment yu chief minister re chief minister jingi umsumla respon ya kata jibu appointment jingi ya de halo kata kara kadau baka penong ini ba nginwan ne ba jingdon kam bari ka jing le bom petio jong chief minister ya kan ka jikwa jungi ban ya kendu nomor bang ngile idon kam ba dei ban ketiu kedam no ya kan Mausen Ram CNR di blok Shaka Civil Subdivision nomor ka Mausen Ram CNR di blok kadai gawe naki CNR di blok kepala Slam bah hang ne po jela jungi nomor la penong ya kan kum ka blok kum ka CNR di blok nadu usnam khat khandai spa andru puat bat lada kenya hadu mata kala poe ki andru puat snam de kalau dia gawe nak CNR di blok kepala rimha ban lo kata aru kanika Mausen Ram CNR di blok ka don ya ka jinghe ka jingyar omduna ya ka san spa 10 square kilometer bat lo dangi ken ya ka sensus ken ni lagi ken ya ka jingdon jung kisnong hapo jong kanika Mausen Ram CNR di blok omduna ya ka sispa dup ar di kisnong Banrangi Keng ketkum ka sensus yung arjar karwe ka jingdon brio leni ka population kalapoy haki sanpo saw hajar tam ban haki ni ki khatlai snam omduna ya ka nyopo hajar ka jingdon jong kinong song snong nolor kata larangi Keng ka jingjingai na Mausen Ram sha Shillong kalong omduna ya ka 100 kilometer Andre langi keng di snong di badan hakaput habordar kelapoi ki khandai 4 kilometer ne khandai 4 tam. Tadi halor kata kanong rem ba naling jungi kaseng ba kini khampam kini kilai kili ki circle kila rai sundan ba hadin ba ke jungi song ba ne prakhat ban kersu thia ya ka sarkar ban pen kan mau kini ka jing dawa jong ki pat ba ban ketiu kedan ya kini ka CNR di blok Shaka Civil Subdivision nolong ba ka jing menti jong kan ka sarkar ka jungi ba ka penlong ikini ki light ki circle ba kin penlong ya ta ka sit and demonstration aka shipotrik u banai gas ba akapor shipo akapor khatwe bije mensingi ban penkendit thia ya kan ka sarkar lomba ka jing le kuman jong ka de nak kata kadau kide ki senjam bangin sedang ya kata ka jing pen kan mau lah ni kata jing dawa kini ke jing dawa ka Civil Subdivision kamde kata ka jing dawa jong ki sing bahlang de kade ke jing angnut jong ki pat ba jong ka CNR di blok hi borok kuwe de nomor kata neling jong ka seng ka wer ya borok ki kinong song snong jong ka Mausen Ram CNR di blok nadu ki nong ilam snong ki kinong sensar hima kinong mikmat ki kun samla bat kiriu orang ba
jong kadang katanya bakin yesim benta ya kan ka jing penlong le ne kata ka rai jong kini ki lightly ki circle lengkap barka KSU Southwest nak benta bandawai ka sarkar bat de ban ketu kerdano ya kan ka CNR di blok saka civil service kata kata di syari aku batil nak be banadu arjar kata laki itu yang sedang walaupun di program yang kesehatan lapor Andre election juga MLA election tinggi sangat no hadin untuk masuk ke election juga MLA yang sedang yang membuat penmen ke partai di Samlam ni Andre ini kami akan respon nak kalian jom chief minister kalau kata jengkel itu juga kata Indonesia kalau por bagi di political party ki perkre ya election sebagai yang dorbar kawan ki punun kam bagi ki punun kam ya ketika hasil solution kamat dialog election gitu ki. Dialog yung kata kanong rin ba ngimsim na siyong ki. Hadin kajing dep election yung MLA ngibu biang ya appointment yung chief minister ukrem respond wong penban bakatuan ka election yung MP. Hadin pala dep yung MP ru hadu menta te haswa bakan sawar election yung MDC ngipwa ba nakaleng yung fiksyo ngipwa gitu gitu ki haswa bakatuan gitu ki election si kawan. Badelo na kata norim ba nakalen tungi hapan se ban situ ada senjam ban mi cekmat bangin mi madam ban kersing tia ale bangin merai kubur sa sarkar ban nakalen tungi ila sedang biang ya kan senjam na kunta bani kuni kan kasibal sa ya kata ngim so pelapi ka julongi kunta na wisnam tenre mentangi lak ban ong ba kajingkular kajungki kelak bende no we ka election sa election we nakalen tungi kaseng ngim kata Ring simpet bagai kepada kalian tinggi kasen sisen bangla temu benia cekmat minit cekmat ban ini aware ki pajba ki bade ketua cekman ki ba ki makiru nadu kisnem ki balek ndai tang nasna majar katra nadu kisnem ki balak kamun suaru kala don gajing dawa subscription te halor ju kata no rim ba menta na kalian tinggi jong kasen ya ban minit cekmat Habatin pej bahagi kishab kashab plus F ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kata ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya